Hi guys, মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মোৰ ভাগিন লৰাটো হালদি ৰসম আছে আপোনালোকক দেখাই থাকিম কি হয় কি নাই হেকলকে ভিডিওটো চাব এয়া সাউক হালদিৰ কাৰণে জেগা তৈয়াৰী কৰি ৰাখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ এই লৰাটোৰ বিয়া হয় এই লৰাৰ ভণ্টি হৈ আছে খানা বনি আছে তৈয়াৰী কৰি আছে বাইদেৱে হালদিৰ কাৰণে ৰসমৰ जेटुका लगाई आसू जेटुका याकू कय भैया कह रहे हिलाओ मत बात मत करो सॉरी मेहंदी खराब बोली बारी तो बात चेंज करने के तरीके हैं भैया ने बोला लग गया बोल दो मैं भैया पैंट पे लगा दी एटू दिल्लीपर लड़ा है एटू पांजाबत थाके भागिन लड़ाटोर लड़ा ए दिल्लीत थाके तार भागिन लड़ाटोर लड़ा हाय बोल दो हाय हाय मोर बुआरी याद दो दिल्लीर बुआरी पूरा तैयारी तो ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব বাই।